Meru. Already mama. Ndwaa ile Meru bena jio. Let me maintain my peace. Acha hata mimi nikue ambo naende Mutegeri. Karibu sana Mutegeri wa Weru TV. Speaking of peace, tuna Secretary General wa Makatero. Dole watu rejan kopia matisha ati mahood. Kama unataka nimeandikwa Katero 012. Aijirisi atika ndeke 16 tuna MCA wa Kworotwa ndene ya bunge ya kaunti ya Meru Mheshimiwa Mwenda Kirinya kumanterea shia tigani tukada tukiareria mpangara tano na Ndwaa katika MCAs na governor iri gweta na mbere tukietera kuona thainya ni mbio governor akauga no ntwauga na Rwaria kana na ntumiri na ndikibante to mathene ja thainya MCA babongo be na muchemano na senator wa Meru Kathuri Murungi na ingwetekia na bunge lakini je ukienda boye kuminkurikane mantu ja Jonthe ukenda kwithirwa aja tu gukurukira kinyakire mutandao Safaricom na ndibo kumbithe gukurukira tunukiwa ara kuinya start report washo kethero kiona offers moto na ukethera kinyo ukiona minutes ukarie thari mote kumakati yate migutwe kokaringira chore colleagues antomanja na biashara chia kuchionde igetanywe na tunukiwa offers just dial start report wash ngambere to ambirania na mheshimiwa Twira Mantu ya Makatel muribi ni kwenda kwaraniria na uwe na kaitene kani kaita kamanda antu bakuthuranira miunda kuanda na kinyo watu nyuma na ukithuranira miunda kuanda thwaniria kimera kire kia kuretera maciara yaro kwenda kuringana na kaitene katuri ni bura ni ukara ka unajua iko na jokes hivi kidogo yomba kurea kwana na itithirite kiano akaita kamiaka ithatu itite na thai na no batire kwithirwo kianda kimera kire komeria kaitene ontu ya kaka bura gomba kuura kanini lakini ukiakwithirwo andite mpempe ya pan 3M05 ankwire kama waketha na waketha maketha ya maingi handa mpempe ya pan 3M05 kuma kwa pana seeds na ukethro kiwirirwa nonto mpempe ye kinyambure kya korea kwana mpempe ye akura na ni mpempe witi ya itina ngarame nyingi nonto tete kinya wikira mu kienda kulikana imagine mpempe kaitene kaiti ara mpempe itile mpempe ithatu ngumu kupata mpempe roko na ke ya muthemba yo ni pan 3M05 yeah. Mosh. Yes. Good morning. Good morning. Abare matuko. Ni njega sana. It's good to see you all. Good to see you too. Yes. And iboratona na ndi Katero. Last time tuitigana ndare mwananchi wa kawaida na indirere Katero. But we thank God. Yeah. We thank God that at least ngaina tuete nafasi na inafasi yo tumekira Meru na inafasi yo tumekira especially uni vijana. So nende wakinya na Katero na ambi ntere au ndi Katero lakini ndi Katero wa maendeleo ndi Katero wa mwananchi wa kawaida ndi Katero kuthetera vijana ba Meru county kenda bomba kuona ngui kutatwike family mwe etiario na ngui Meru county nontu family re na uongozi thai nya mwana atachiarwa kaitereta achiarwa nkerongo county na tuna vijana baba ingi sana baina qualifications Meru county na batira omba kunenkerongo yes mbito kwariria huko family na ngui inonture kuintukita wa nepotism na nepotism nira wawe na nafasi ya utongeria umba gufavor antu baraba umete ruriyonero kuka na family ne ku akina wingi onko rimwesh what really is happening iteke Weru ni mbibiongo ni mbithina Meru na thina nyingi sana executive na assembly Meru ina thina nyingi sana na thina cha Meru chionthe ni executive ya Meru county ino thina chionthe imami Wow. Exactly what is the problem? The problem is number one rira uitire waromba tu egitikia governor itikira kia governor menya number one uri manage resources cha Meru county to the tune of 9 billion 9 billion Martin imecha uwe nyo kiri ya ngiriga negana ontuku kwa kuotitio tete utachithiria no kwata lakini ende muntu umwe arendo karaya bura mpake watanya maekambia kuruma Orio ukaruma ona nyethere ikuru the side ore no nto impaka ukambia kuruma ona anything ukambia kuruma utikwenda kuurwo kiuria na bura ku karini atiri
giti kia governor ni thirikari na bwayo Meru County oya bro wona national government ikari ni thirikari na bwayo inanto over 5000 bara ibati kwithire kiritaniria ngui nambi nabo directly indirectly thirikari ni kuritaniria ngui na contractors suppliers na antu bangi babaingira bara bo service thirikari ni ukinya to the tune of 30,000 people lakini mtu umwe arenda kwethia nende atimea kuritaniria ngui na antu bo bangi bonthe no enka tu amenya kwithira kiritangu county. Bwana Mwenda, it's barely 2 months kuma gavana yuko nyomuma actually royuri akani mieri ile kuma yuko nyomuma yes ka yani awi matino ndikuelewa ri utelewa mieri ile tirathira tukwambirie kuona kwina makatel kire account assembly tukwambirie kuona family money you control county yes tuna miaka I feel like na mieri 10 I feel like kwina manto yangi tutikumenya kwira wa muyo tokuru no yo mwito matini muyo tokuru no yo mbi no yo mwito muntu akaomba kuritangu inona na kinyana ntuko yele president Ruto ageapisha wantu kwira apishirwe ambiriria ngo ntuko we na kaya na directives ntuko weriko we kunende kinyoka governor we ko meaka egana ati kuumba ngwitire akaumba inyomo ame akeana sawa sawa kinyoa uko atuika ikiumia kimwe thirite aithirikarine itubati kuthira tukiona matunda ya kiumia kiuke kimwe kunendre antu bakambia kuwa imweri umwe imeri ile na bado kati kuumba oni actually ndamwirire goro nontu katuraikirie mburi muri oyo ntiri endike wita ikoboka egeria wita bura akoboka muri oyura nontu ati kuumba na account kabisa aweza ni nayo wende antu aturia tu wasted time na utayanire gitao na tuthilunkaniti aya njungurima bro ringa njungurima gathilunka na ete resign muntu ungi ura kuumba yendele thi account yetu bura itite nontu kume itare munya kume itare kiraitu tutona yari ingi batutwe turi Meru yao katuria riyo tuambiriria na tu niu turambiriria no is a wrong footing babu burenda hata za MCAs exactly prato kwenda MCAs ni atiri number 1 heshima kwa gintu kitawa heshima ria mutongeria wenthe irauni kabikaranakia irauni bitiritana nguo ke public lakini ende number 1 governor Kawira rira awita na araura mashinani ate kuinvolve MCAs number 1 number 2 kinyarira MCA areta mwithira areta collect MCA yakana kanyi aeta murwamia muria itakira nontu gite wakana nontu anga kithima kira gite kuritarwe ke wa 90 nontu na butikari na ru MCA u kinyawe atonyere just the other day ituonere na araura ri arumanga bishop aita Salesho Mugambi na kinya mabatiri yara bare araura over 10 of them mabatiri nkulukie 10 na diocese ya Igoji dira barumanga muma aibe tahamba no barombera kiwa murungu abartongethie bachoke mbeche ira bayite milioni cia mbeche cia kana Kameru ituonere arwamirie MCA ura aita wa Damiano na Igoji mucho Damiano amurwamirie ambio muri atiri uwe munda yuyu au you know MC ora kinya muntu rethaira ai custodian o document cia physical planning ni ara ura executive iri ute MCA ute office ya MCA ithere na document iriku ina document ira nanga akiala MC ura geta county assembly agaitie statement ward yewe egintu kitawa public lands agaitia kintu kitawa mbi statement ekuonania munda yu trustee oyo no wanankeri yo transfer okiru no nto miunda ina process ya witate yo transfer lakini ro karwa MCAs ke mwingi wambiririo mu lecture we murakia munda yo ao wende nyaoro umo makatero yaya kuia murume ka nyawe arapishiro kwanza Kawira no apishiro mbere MCAs MCA nende tariki 21 iro twathirakia mori yumo Kawira rwe wa kuthiria Meri ile no abati kuthira kiura kionge munda no iyo ao sasa governor Kawira aliwa ati we netete ward nkurukia 22
na etite wodi otena wareta ethro atena MCA. Actually the other day ntuko ya Mashujaa day na hari na MCA o municipality non tu municipality. Na mwetite Kaleb ugirete non tu wodi newe. Yes. That tells you mama ate kurita ngwe na MCAs. Mucho araugire atire oro mato. Araugire wiga gwa mama ego kure assembly anini otiro matoki. No anto nabo bakwaga bakambirio kutandika. Me number 1 mama psychology ochetha nio. Urita wethiro oteo ambiririe kuwa utekona ibo chalire muntu tu arresti kinya uninde wondine nu ateo nakanya kawita ate kakwiya ende ito ni MCA zire onde baria baheru irone waika kuwa na mama ri wananchi baku bakwira mama na yite na wethira ni assembly ukari ukaromba ngarutho kwa loyoni ngavana wondine kwambitange ngaiko bora wita ate akuwa anto wethira wo ure MCA wo mukaribisha wondine ra we umite weno ayete ukaribishe uwo ukethira inyama Ndwaa chiendelere akura okeria njara okeria wananchi bara bakuringire kura waba okeria tunjara nontu mama no akua uwo tumba kwaria wondri nera wetete ate alafu number 2 endete kamera sana ura kinyango gozi kankora MCAs bangi na mbirira ukona mama ekirite ngozi kamera yu menyera bilo kwaria kirori rake dire kirite ngozi ichitha chi kamera bena murega ichoro thebe kirite come on yes so we aenda tu akiono therio ukaringa ngombicha kendra aetaikira mitandao ne uwa uni kurita ngoi nambi na MCAs mheshimiwa Rua bipo kwenda ni heshima kumakiri executive but I feel like kinyaba abwe equally boto mweshima nonto re gavana keya ambirie kubwariria assembly and then bwende buka umaruka bwa mutia na speaker na clerk na arawire atiri mato au kinya uko tineshi arawire atiri mwesh speech uwe to buthomera nerari na ward fund nerari na basari nerari na maendeleo jabu gwetia abota mwere kanya no kuma ntuko ure menya urongo butiria muno butira umilwa kwa tuika obwo manto yo yare ke speech wewe number 1 mama ntuko kabati o share speech yu na media akera media alieni menya ateri ndrakirwa ibora ikirwa minority leader etoira governor otoino ethai atimya kurinda kirwa no wikwa kethira obwo manto yo akuwa yare ki rwaria rwawe rureyite kwariria county assembly abati ushare na media abera roiro rwaria rwangwitite kwaria na MCAs alieni byangwitite oba promise bibyo nkubaikirite lakini bakwita atia bakurega areterere etera kiumia gethire ira kuya kuwa ira ku igoro tire release nyamwira speech yewe no ntwa mithire aetire amendeti aikira bire MCA bathe taira na inyabi atikirite expressly ariwa kulingana na katiba kulingana nambi na katiba menya kawira gathomi katiba nkulukie munya aya na 25 million je on fund munya te wakili aya kireito murunge te wakili tajika ata aya na 20 million je on fund kawira wakili ona na wari but to be frank ili aere wakili wako measheria nkulukinye baba ngomete mheshimiwa kote ward fund kile katiba kote wa the ward fund goodwill governor goodwill governor it's an argument ile tuwatiri kwa tuika atina goodwill yu menya baba yite ba predecessors ba wete abari na ndu na koma riba ya na ward fund nuikwa riba thera be na goodwill na weshimiwa na MCAs kuwa kethira atina goodwill na MCAs katatamba Sajiri kirokete dakika 29 ubango ne chacha moka tu na MC wa Kworotwa kiamakia bus mara Mwenda Kirinya tuthomene tozi biashara mheshimiwa alafu tuchokera tuenda kumenya ri kiorike manto yaya kethirwa yarimbi sawa sawa inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo, najua niko na kaloni kako. Nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadili nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Au unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil.
hata ukisikia nikikaita ka deal, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Na kulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya *812*9 Manta tatebu. Nale waje kirewega nale menya inda tigire anto ile ciare ngara ni mbendwe nkone ui kwa liama na sherero nyombe nyaki lakini utagira tukora wega inankurite nyo tio utotoni mwangu nakumbuka tukiishi mahali panaitwa Kibira kwa karibu na msikiti, nyumba za matope. Ira eri presenting Guntune bali colonizers ba Meru muchunkuri akwalire umuntu umuite bwana kanasa kama na ndo mbodere kijana amaki nani utakuwa ui ilo ndio ya wada igana tu dancing club kana debate ya tutakwalire ko ena otenda ganduka kure amwari chonda sinki nagecia nkathambia chuba ngege aruiro chonda thanga ura chonda ngega chonda ihire ngwete mwari akanywa fanta wakanywa Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kwa kenge kaije keneja Weru TV itudhuruto twikura na gutambaja rungo ni untubwa kuwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njera cionde nande no wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untubwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Wendia bomawa biasale tethoki ntela launi asola ngoge onde niko ngentela entity ya degree in public administration and political science lakini yo chidira kibione bata ina wira na bati kweruta na wira cia njara ukachwaga mbeca ciaku na miruta ndena gikeno na inentethetie gwakwa oni nguwe matunda ni tumite oni kaimenyero ukona nkari wera ikwirutaniria na ikumiria wira ndaruta wira banki imwe batiri tankina tigania wira ngina jana full time nda concentrate na wira wa kuruta chending tutai na mimi simba ya kuita lakini daine tomba kuita tai na kundu konketire kwetu daitu na kutomba kuita kwetu ingoge bati kwambirwa na gintu milioni 5 10 gwita mbere ngoge je ni ngoge umba kwa ndecha kenda kai mono na haraka mono nyande school ndenda ngoge njara indi na aciari bongo bara batenda ngoge njara ndathomera accounting aciari batenda mantu ya salon the moment bikira mtu dreadlocks ikabida kwa after 2 weeks kana 3 weeks ono lile mtu akaja kulitachi mutundu so tero kaga customer nguge njara nguge kurea tikombe nguge je njara na nguge office ya enda bago kanda swaga nguge tai yoni yanko eja na nguge bedire tonde large scale farmer powerhouse gym it's a small gym lakini nio isiariteji this mega gym it's a dream come true ikiroto kioyura ura biblia yu amwathani aomba kutharima beyond your imagination this is totally beyond my imagination ugenda mianjirire de university Kenyatta University idonda ndende na passionate ya kwanjiria ngugi ya beauty urangu ngugi ro kona kariro au na winyiri au no mita wina moyo jumwe kithomo ari na kioge production option untuburu okwenda kubuthithia ithira udetermined vuthira butabwa na arua vuthira butabwa ruju ithira wiji auke mwathani agutethia buhakinyana tweterete tuonora gugukara ri twina a portion aja ithare yandi ndu twari na ng'ombe twina ka portion turani ka portion ga kathara tiwo tutethia ng'ombe itiwe tiwo tutethia na twikira ini ya hospitality why don't we come up with a small garden initially kinya yari yetu egucethera nontu we want certain anibanire turija twinde we are so idle itokuona nto bakaria na ndi banene banore bare mu nobody was sure of what is going to happen so we came up to athithia ka garden twahanda nyaki twakathonga thongoma twaikira maua uguo kuona kathonga thongoma so in the process nduko imwe a friend of mine akaja kauga wow
ne ateka ngandani kathongi aja no ndithirie birthday party twamira fahiri exactly unandi anto 20 twamusetera birthday party and the rest is history. Since then it has been very popular and we bakendete no it is private, it's a private garden okuruka ukaingirwa. Okay, utena disturbance te hoteli uri atwari hoteli na ari ati kwina customers, it is you and your people for the events. Mobango jwa nkatha cietu ureterine yetu sako nieza na gotungata kirea biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kire biashara. Yetu sako, your success our pride. Kathumba gukiria ugima na uciari kuringira kana kurigiria wagi bwa calcium na kinya gutetheria gutenderia mwiri jo ng'ombe na moguni jangi Kathumba. Maclick Super ina rigua kungana kenda gutigira ng'ombe yaku ni kurunga maigitarire batere na kinya kwewa njawe igitarire batere. Maclick Super ni tigaira uti kwenyangia mbesha ciaku na ng'ombe yaku ni kwithirwe gita na mbere na gukura bwega na ikuongaireria. Nagwe kagita karia kana maguta jau kama ja CKL milking salve jena mawega ja maingi kwa ng'ombe kana kwa ng'ombe kagita gaka gakothu kagita karego kamwa na nkuruki kwaria maronda na matemwa kurigiria mirimo nitenderagia mukamo na nyonto cia ng'ombe na kenda gutigira ng'ombe ku kagita karia kama ng'ombe botio chumbarana ithirwo gitumira maguta ja CKL milking salve. Tuendelee na wetu antu kwena ruana Mheshimiwa Kirinya tush kirema mutuma aroria, are we talking about a 2-month governor? Yes, absolutely. In 2 months kabura expected kwithwa gukariate. Number one, kwimbecha already cheti chiri ukulukwa Rika na Martin mwaka wa thirikari yombereria July. So na kinya governor araumire na deputy we bakiuma county assembly the last term netiite iri ukulukia budget sawa na budget ira ibari MCAs bari ukaranthi na governor ararikuo nontu governor ararikuo na akaranthi na MCAs bangi atira uaibo mumaira na mumira so uaikuo turendro mura bandu atira akumairwa atira akumirwa na erendri sawa nontu you know utibu menya kurwa maoya microphone nende mheshimiwa yonto ithaibari na mama no mukurukirunge ne thaiba aya mheshimiwa mucheke wakatio na mama no wena injikirunge mheshimiwa ora etawa mutungi na mama no mukurukirunge endere akuwa endra chiarire no chiara mwana akumaira angaga etabura endru baba you know rimunya aimba eli assembly rai na ntuba kurunya kiuwe mama ndironere mindrie kiwa na miaka 42 nyethira ntiko meobwethira 42 kai nkuluki number 1 awe awetate antuba ibo yani akuru ya bamucheke mukuru yontu ithaiba mukuru yontu mutungi na bange mbombekio utalira tu na bo assembly ra na ate amenyo bagira ndoni level yereko yehu so assembly ra ne akulukirie sawa iri ukulukia budget ire kulukiria iba uite for example onimbu mete mbeu bakera na MCA mbeu atire au kuina mbecha iganona tia waka dispensary na mbeu wetu kuina stored project tia dispensary ithatu bakera na project and mbecha ito kulukia onde MCA mbeu ra arikuo for example MCA ra arikuo etawa muchena ki budget ira na ichebia mbeu imbibie kuo bakera na dispensary ithatu no mwankachi ambiri yoita ate kuritangwe number 2 bakera na barabara na igekirwambi maram sawa bakera na bahatwe nende ito kwenda social hall au mbe wantu bona au itate kunende bila toenda mbere buru karandhe mamao ne atoira budget ire kulukirwe 2022 2023 ukendelea na miradi ira MCA zabari ni okenda MCA baba iko ba 15 kana ne kugeta atia na regere number 1 no to atienda kurwo kiuria governor ariwa babu ta mukurukiria budget butamu kulukiria was it supplementary budget now kankuire Martin ku ntumbugire
mama atikumea roast yawe ni iriku atikumea kabisa ngwira abati kwithira gavana akirita ni iriku akirine ciawe na cia murega ciibera atiri budgeti ikaunti assembly karathi kabithia sawa nikibuka murega ki mantu jaja county na gavana twathurire nende ori ubati kuthi ukiura kianite nontu murega wita everywhere akiwa atiri akatero atiri ina kurita power cia kuria na thuriro aria slash ambassador imama athuro no imama wonoronera EACC na ntoriba kwambia kuwa bakiwa number 1 EACC tuambiririe maanisha atia ethics na ichungu ni do's and don'ts sawa mantu yara umbikia kuthithia na yara utumbikia wita atia so ethics and anti corruption so kiri ethics cia mama ite kubwira no ntusheria ite uwitikiria uthura mukuru ku itikiwo kuiki ambassador masila it is not in the constitution number 1 lakini atikuru wa muchara no akorera atikuru wa muchara musale mudavandi ki katiba re muchara yao bati kuthembe cia no you minister but uyu minister wa awire volunteer mwesh volunteer ko no awire thirikari itika kwangwe okay tore manto ya budget matin thirikari itika kwangwe no nto thirikari is a self sustaining entity utemea wike thirikari ngwe nanga thirikari ingi no ika ke thirikari mbi ngwe kana organization lakini wewe muntu kiumbe utemea ko yau angambikie thirikari ngwe wapi kinyume cha katiba so budget uno twenda kumenya number 1 no ntonia kulukirwe iri okulukwa itukwenda kumenya sawa kethira akendelea na budget ira endelea budget ira kethira mirandira MCs baraumire bamwe na bado bachokerwe kethira ni akendelea ni number 1 number 2 kethira te akendelea ni oniri kuingia getate akareta mantu ya atikwenda no kuona muntu atikwenda bo andikanira muntu atikwenda accountability muntu my friend kan koirende to chia uma atina uma no ndu mandu ya atikwenda yethira ye audited mandu ya we arienda yethira ye ya mundu ake yakelera antu mandibuti nau yati audited aya yakelera antu bira belera na matresi ite ambi ite audited sawa hey did you just do that mimi nimewaambia Meru hakuna mwenye ataama bwa jamani mtu bwankane bwa muchokia buracha lere drama na cinema icho bange tena Meru katukaria bo enda turia drama na cinema icho tukaria jo Meru ndiri mwesh for the next 5 years ibo tukaendelea tukari tutenda no nturi batwe Meru buracha lere drama ibo chalire na cinema thai ndi mwanaichi utibwa menya utethia mama kankwire tu uma mwanka utukinyite mwanaichi nyokenda mama ena drama chia we wa mwenda atia mwanaichi utibwa menya utethia mama thai njarene chia MCAs yari sawa na nanga akainama igwe we amina mia tukaritangwinwe aketikiria tukarendi na tuenga mutongeria Meru ya chalire ina tongeria kithumbo theri so nende akarea kwina mande tukarande noe turitangwe anenkere MCAs won't fund na noe ngo awire kingangi won't fund ya kunenkanira 20 million itubecha tunini sana wa kanenkanira bilioni igana imilioni igana MCAs bakwenda wa MCA so aweta kurutira wananchi look for that clip so Arit Kawere kire Facebook arua Mwenda sema ukweli Kawere and Murega wamefanya Meru kuwa bedroom yao au ni okay achoka kawa tunataka so what is the way forward nonto okay akwithirwa babu kuwa kaende mama rutero arongea ruwa kaende mwankari mama buraba ati kumenya ne atiri matini nyambere tu the way forward utibwo umenya kwithira iwenka ukwenda wikika iwenko kwenda kuonekana we mutongeria babangi urita we bakantaka babangi bonde urita we baka we beta ikatero sawa na tuture MC turetikiriria obwo
kwanza kuuma thai tuatu wita na maudi na nichi andriki katero batu no tu makatero ya kuthetera uma tu makatero ya witi world fund che wita kuritira wananchi mbi ngwe tutirega batu tu makatero lakini imakatero ya kuira wananchi uma na araburi no ndo atemea ukira wa anto imakatero na noe katero ku MCA nyo mora na EACC emweta lo EACC yawe teraro ambere akiwonawa ti mama so noe katero number 1 katero number 2 imurega baichu so ibareke wichi tha menya urona bura ko muntu era wa rono etire kuthambira ayita kuthambira aritangu etate aritangu au kumarune kuthambira muntu ndo yao ya nguire kira wende ari utura enganite none nguchia we enganite atio anto bauraire ona maia bakiwa noe nambi noe nandu enio scenario emero kaunti yao muntu arenda yani uo kaiya Meru uminchetie oebera minchie ni turombe mwesh governor ruwa kuri politicians bobo insight kuri politicians bobo ba nene ndene Meru bobo insight woni karin deandi nuntu na wetere mporo abori ntukwira wa mporo aruwa mama lakini utuko I mean utuko no boringira dimo the other day na wetete senator Kadhuri Murungi I feel kama mama kwithira kara cia uma ari utiro mama ara cia uma muchemani wewe na yubu mwetete wena muchemani sijui tha inya arawira tha inya apana manyankoire omuntu ena kirauni kiawe senator Kadhuri ura kurumango imama imagine aringiro kura nyingi oboya ne Meru ai senator Meru over 300,000 in fact no aringiri kura nyingi ke mama wende mama ya kuena mwananchi na menye mtu ya Kadhuri na ringiri kura nyingi china over 80,000 euro yaira etete aringiri so akathwane kena ground nkulugie mtu ya Kadhuri Murungi itugwatanira mwankau nendre muchamani uyu twina yutha hai ni house leadership kuna intukita wa ugeta county assembly kuna house leadership either comprise na majority leader side na majority majority whip sawa na nini bo kuna side ya minority leader minority whip na nini bo na speaker na deputy speaker bo uongozi bwa county assembly sawa baunende ibo baetite batirimane nao na senator Meru county sawa so mama otebiajare no muchamanio na yu yes so kendira me house leadership wetu kwa tu ko oteumea heshima senator Meru no mea heshima kaba karenthi baelie mantu ya buratumbike wita nambere lakini muntu umwe atemea kwithira ukethira ukamuntu imunkwa wewe uteta unyochu mukwa munkwa ritayo kauma mukoro ukaendelea na biashara ciao ciaku mama narere munkwa na ebindi to yurite kuru wa Meru county katwa yurita kio keorio Jackson Mureithi arua respect is never bought mama tunampenda lakini itabidi aheshimu viongozi wengine since we elected them out of trust kile Facebook Alex Mutonga arua shida ya mama ni kukosa ma MCAs majority kwa bunge Bronesha today. I think Marians we voted emotionally, that is costing us just a few first days. Kuna shida my sister county ungeka kwa mugeni zaraza gedajari katika governor wa Meru na MCAs Meru baraba ingi bateko menya tarerian nembi kurea ingi only blame game from both sides and nobody is giving a solution. Both sides ibakuri request respect but none of them is respecting the other side. Meru kiratokana na kuromba ni kulitirwa ngogeni atongere betu ni kawira ntokwiriga kuma Imenti South. Pam Murungi ariwa Meru is blessed county but honestly with what we are seeing leaders will mess it up. Akawa Governor Kawira should embrace dialogue with the MCAs and work together as a team. Hii maneno ya kupayuka hakuna mahali itapeleka Meru. So muchema nijua narua it's not like insist kuwe na incitement but muchema niyo narua yoyete I think either ni wrong timing kana either ni right timing depending na outcome chiajuo but at some point kayumba kuringa moori ontobora Governor Kawira kuwa ati kuwe na incitement behind this ote incitement
bora kurene atiri inkwirire ringi county management resources chukinya the tune of billion kenda utongeria ugeta katiba bukwirwa ibwithire bwina kintu kitwa oversight muntu atikwenda kwa oversighted atikwenda kuuru kiuria na atia ukwenda kuita waka menya kubunya wi governor utemya nukuona na etire na arora side chia Igembe North etatharia nyumba cia antu fulani assuming akiwa ati abagite munda nayo ambi yo public uti kinya wi governor kinya president on the imagine atina such powers no mwanka wite uthiatire due process ewitate so ende Meru county tuna governor akureto dictator sawa na kwenda kubithia mantu in disregard of the laws ile chiki katiba yetu ya Kenya sawa ibuno ndo awita aka andika family we ibu ndo awita akoya mukuru we amwaite bitigi sheria kinyume cha sheria na nukuona uninko era EACC boya no ntubo kuya bakera Meru that manto ya MCAs bakwaria ti manto yo imanto kinya EACC yete ya nchukuna ekona yambi ya uma ku utenjara ya ome manto na ya kawira na nkwire ndeto chia uma Martin na Karimi batu tukiambiraniria mama ntukwira twambiranirie noe ku Njumaine noe aririe bubuya uati na kanya kautinda karite ndi na to MCA actually ibu ugire aire leadership aitire bora aire leadership atina kanya go karante na to MCA kanya karena ko ikawitangira ground ye wetite nire ko utina plan na to menya wito utina map na wetite ground ni akuwa na weta wondi wetite wondi 21 ukeyo muria imurandi yo kwatite inya yumwe mama atikwira ikuria tu athilungite mbeche i governor ari kuna deputy we batire bakulukia ichi akuria akithilungana cio utingwe yarita so akauru keuria no ntu athilunga the governor no bati kwithira kinenkanira mbeche uno ntukire na keu ina kunenkanira kireba wa kunenkira of course ati endre na mutaratara yuiku membeche utemea witoke lambecha burare lambere mbeche cia government tha ino monkachi audited sawa uita wiba nenkairate ate na mutaratara yuiku na iba gunate no ethire wondi 21 wa wita nenkanira to the tune of 30 million tebwo 30 million uto amura auditi atwire anenkanirite mbecha iatia na chita mirandi neriku na imurandi yuku nyayo moe atia ke wondi uchi onthe athilungite 21 ati utalere nyayo moe ni abura kandabura tu iraona atia nyamuira tukirike mweshwenda kwera Ameru atia in a minute bora mbombikie kwera Ameru atiri Ameru ibothurire MPs umwe MP kenda sawa ibothurire women representative ibothurire senator ibothurire MCAs 45 sawa nte wetikia kabothura antu babonde butina imani nabo na nte wetikia bothura antu babonde kenda omuntu acha tukagaria muntu Ndwaa eta kurita ngwewe nkabura kwenda ati kwamba kuhatanira na bangi so nende rekeni kuringaira atongeria bamwe mpe rirabe ya baburongoye muma kawira mwangaze ka burongoya ari ya nau abo kimagiri aburongoya muma anga MCAs baimbi bakwenda anga nini lakini umane atiri mahamora ati muchore na nkenda mu Meru andringire thimu kana ringe thimu nya studio atwire Martin Ndula imuchore o governor kawira mwangaza kana Karimi imuchore o governor kawira mwangaza ati muchore nyomwe uri transactionist buthira na kiaru ari bukenda na renge urira koro kwenda ala ibuaria ati muchore yes na kwa tuika ko muntu akomea muchore okawira mwangaza na turingire thimotha nko ba challenge urakomea muchore okawira mwangaza barigite no chore nkulukie mwaka ndina ngirie wana ringe thimu munenkere unende ka mutumire thimune that is the truth una namba ya governor wewe si best yake tukule ithao no kwethira ona namba te kumanisha bure achore that is the truth so no mwanka muntu ethire aina decorum ekuritaniria ngwina atongeria babangi na re muisho kabisa ibona kanisa chonde kuma Tombeko kuma kanisa chia Methodist kuma chia Catholic kuma chia Furu Gospel na inge chonde paromba
baekemea nkoma na bakengambi bakenga nkoma kuri MCAs na MP ba Meru na senator na bau bange bonthe nitia nontu bonthe bakuwa kawira ati sawa kawira na thina kawira ritaniria ngui nambi no yabura wona kanisa cionthe ikirombage ne stimbi nkoma kunende no mwanka turombe utibwa ntu bonthe baombekia utimbitiete munyanya oyo matini yes. Thank you Mwesh. Thank you nonto bakona kanya. Thank you muthikiri nonto. Mimi mali naelekea. Borerwe mwenda. Borerwe mwenda. Inya *812*972# wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku. Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 weka